Enjereji esisire ebihingwa omumeruka eshatu erimu ogwa kyamiyaga Kiremezi hamwe na Kisabani aho ebihingwa bicwekerezibwe. Abatura nibagira ngu kwihihunga eri ribatera abebembezi babo bakibesize tiine waterize. Ruhanga akampa ibare lya kabiri nalonga abana bange baine emyaka 2 ati omyago gwate bulukyo kulya cyange kinalimire bilaya takuli muhogo bihimba nebitoke byona byatererwamo tiine cyo kubahise bakajya gukora ninyakaguza nyowe nza kuba haki ninyo mukazi sazu ninyo musaiza no muyaga byona byatera kebitoko byange byona byahwa akalimo ebihimba na muhogo na pepe vivite tuye binji tibineho kutandikira kandi emitima nesibe behanikire erara nebatera tuyino buzibu bwa mani muno butangatanga ine mukitweka cyetu cya miyaga kelesi ya zone tubere ntusaba government okutwirukira tubere tulimire mihogo ebitakuli ebitoli tututyeine tubere tulimire bihimba omusire bihimba tubicyali mu byona amasinde tugarorerire tuserure cyo kora kitulemere tuserure kugarra munembebo tugine mu maka embebe byo kule bitubere ntulima bere bituyamba abana tutunda twatwereze tusasora school fees y'abana tuyiha mu sente bituyamba cyo kasaze no musire tubicyalimu bitoke byona bere hansi ebisoro bisisibere byona birwira byatirwe nzire ibindi bukafwa tulikuba muno hano mu kagwito bwa cyamiyaga ibintu byona bisikaira amazima genyine nabwe kitusaba abebembezi baitu a government yaitu ya Uganda mutuyambe mutuyirukire sobole akire kutunga embebo yokungara kubyara n'icyo kuli cyo kutarulimi mukaira kano katumukangabwa no kutisanga tweza tulenga kunga kujya yokule bindo kwezi like mu kiona ekire mwana ingamba kunya kulemeru kiona kisisikaire ati abantu baitu nibacurangira hayonka tubamanyire nako kubarabaho abo kuba tucyamanyira hano akabyabera biwe bimba hano abeyirehe kelaya hano abeyireho runyanya byone bintu bibisisikaye ebitoke na munomo nebitstumanyire myaka nkebiri yona tsono gemara takongera gabugaruka arurengo bitoke bitoyira tityo abahinji hatana batere ngaro barukushera obuhwezi obwebyo kurya amakuraga gashakwa Dorine Nasima omuri Bunyangabo. Charite, do you realize tere kintu kechi ohurira karuko mugabo atabebembeze Brukteri ihunga na nebinde bigwere these natural calamities no hurira kariyona nigira ngo abebembezi bitu abahiguru. Now do they ever respond? Kandi ogaruko okire no tero mulanga ninga wari umuntu nagutero juta ati omwebembezi we wakakora atabukubana wo hari ubukushute iki kimurengire because sometimes ariho obuchwa kitire a very big scope nkisaza ryona cyo kwanza chabyona omweni baba responding na mnongo kurgomo office ya prime minister deno hirehecho inavukushanga background benyine MP RC5 manyachi babano bayikora mu murimo bakarondo bweze samweya bakabureta konko bwiro bwinji abantu nk'abatu bari kwirukanjirwa abo konko kwakireba ncabaca cija kiteteka tekerwe okunganya obuhwezi nchimanyi ngu you have to take time or nebanywana bawe ozo offices tenaziti bero waza yo mushangeyo rera bakusigninga basigninge oshanga ni process kuza kujangu bahika kutunga kibashime kwa batunga it takes so long oshanga abantu bakira hakweyiya na no kubasa kurondo kubaye yongerayo so tinkagira ngo it is too much ngujangu tuba kubasa kuba responding but at the same time it is too much kugira ngo nababasa okuhendera batabarebere ngo kuchwa kishemerire konka ninjangu nebugumere ahabo kuba hateka nko wawe warwaza wabotine na shirinje 12 ha account for example okuza kuzo wachara toka ukajangwa kuguze shirinje 15 ukashanga na wayinde bizu ukajyo tukandonde Bridget okuza kudiro 30 perze kushashura school fees imwe abazi hati nyine kinyine ejo process yo rukora mukuza kwika kugira ngo ubone cyo kubasa kushashura irwaro kimanyisa ngo umuntu yayenda nafa on process uriyo noro ndaka sente so the same applies to government ndebigwanga tebiraze ninjango hakabe hari heshaho konkana yete kumara ko bigwerereze ne byinji hati aho ngoko wakigamba I would think nkateka tekire ngo hati
abako ekikolete bigwererezi twakimanyire ati ariho okosya kwensi global warming abokuba aha bigger level nico kikuruga maybe enjura kwiza nyingi ekibetara enjura ecyanda kikacwekereza ebintu mwenu mukatura numurra either bw'ecyanda ninga habwe enjura nyingi now aba science nibatugambira ngo climate change okuhindahinduka kwembera yensi nikireeto kututwariza ensi okurikeminga ebisharra okutema emiti munonga ebyebyo hati nkimanyisa ngu government ebakuterera omuranga obundi okashanga nayo ekintu kyabahaho naho kiteetebeka risibwe disaster preparedness n'omumwe nayo nebasa kuba overstretched mweki kukyakutera buri hamwe ebicweka bingi bihanga hati nikimanyisa ngu amaani nyowe niko kuteekateeka ngu tugateeka aha kuteera omuranga muhango gw'okurinda obuhangwa abokuba obwo nibuza kukyendeeza obwingi ningashi okwebigwerereza bikubaho hati ekizibu kiri aha mushurizi noza kushanga kuba ashanga mpindira omu kisharara ntiremu cabbage ntiremu ninteremu amatafari ebyebyo modro bija bakanye hamu ninjuma government ninje juma rero shotumwe ntaro nchakare rero turonda emiguhato yahanuka ebintu befalling apart shotumwe ni government yabo muzigo aho rukubori kandi nabo bantu nabo bamwe ebigwereze byaheza kubaho hanyuma yo kugira ngo bakozere those activities omyanya tashemerire bakaretaho global warming ushanga nabo benyine abakushabo bukwezi kurugankahi kurwo mu government kandi government obweta kagira nko twatwarebere kugira ngo nikigwaha hari katoko kandi nayo process na yerningwa kugira ngo abantu bahika kutunga ebintu nkebi so itwa abantu nkitwe aha bwenje tutagaruka mo tugeze kamatumwe nyonyi nahirirwe nyine kisharo umukibanja cyanje hatarigiro wachikwataho abone nantunga nyine kisharo umukibanja cyanje hatarigiro wachikwataho ninyenda kubyara emiti nkaje toroze kibanja cyanje ohurire embuga yanje njiji nyine henju yanje nunji aha kante ho mutaha kante ho gundi abone nantunga emijera yenyine nto tukutambukamu za pampa nto tukutambukamu emirambwe nto turukutambukamu za kasasiro oboriyo nompurra cheza tuyimsiye mukono mu government state ya mbere kandi we are the very people abakuzenyima tukabishisha mbwenu akakagera ka kwawe erizo barya kwawe mwagumana numurundana kasasiro mukagiteka heshime kuba neza then cyabo hakagire byaretwa mukenjura mukagirizo mukagenda mukabijabura mu mukakora burunji bwansi hati noza kurinda government ngo yekuyambe twana nza kuba affected ahabwe kizubucho ogwe cyaresire na nyiniza kuba affected abakuri ekibatireho na nyiniza kuba affected abakenjira kwe kuza kugwa neba med okurwo kunano gudene kaboneka kwena twaturwa hata ejo nkimanyiza ngo kwagamba ngo tugire ubujunanizi bw'abari abandi bakajya ngo ndi musisi hati tubende twaye Rwanda hari okwe Rwanda hari nkimanyisa iwo wenka gukora eco ikirayambiwe exactly abo kwati ntweteze nanka bakweta kweteze mizumu ntukore kintu kicheza kutuhikaho hati tukomplaining ngo ndira tuyambe tutera umuranga in case kwa kubata tuyambere hatarebe karumbi konka we are the ones who are causing the problems if umuntu yaza kushobora jana jangu we are paying for our sins bayon change we are paying for so mbenu obahangwa bwensi basebona banyabo tukimanye kachukuru ngo ngaye kusaba government charity ngo kuteme bibira akati noreba tukiteke senku waranka amashomero warebe home wareba makagitu 90% ona tenku hakwana namakara nemitstiro aromuto gwateme nintega yangu hata government aho eije eteke ho policy you see policy formulation eretiteka nande enkora yo kugira ngo umuntu ebyo kugira ngo ikibira ne cyanje hatabe hengendero yo kuteme imiti me have seen places ahota wichezwa kutema muti we tino ko waza kwataho so hateje miti kutema bwinji bwayo tukujigarraho mazumareba tujye mukabika hango the rate yagumiza mweje tukutemera himwe kandi njang government nayo ka effort kabire mukacha okanya ni mang government yacu amwe kagira ngo kintu kibe kitininga kiti neche baska kandi cyabasira cyumwe so bikwate environment tienko manyaruri yari cyabasika tubite no mahanga tumengu East Africa itebere byitu tokubikwataho dena when you go to Europe no rebe nguto nkoro guto rwa Kampala side na side nemiti kuruga kuza kampa emiti mango charte no genderansi emiti mwana hato yebuza hati bitwaje byara nahoje harero kaneza gwa igimite kura kakora yonka kandi katubika mwana ujya katwinembera yo bwire nunji nese cyakubenje tuhiga mbwenu naniwe nananye na Noria turugaha kuturahiko mukatubyara umuti
ya obuzuba bwitu tubufukure ya turondaho kutaka sasiro tumanye ngo hano ho tujurundanaga oba tujocezaho oba tugihindura tukajikora mu fertilizer then abanyuma tube haca nyo nango kushaka wanje basika inshongezi government zigarraha byaro bajangu chairperson LC1 making sure ngo bakoragana n'abantu bawe amazi bagafukwire buri yo mabare eshatu aha kabanja ce then mugwenu mwe inspectinga turebe yachikozere akakachiko ka defense akarya hacaro katayaye karabarabemo ababuyonjo barabarabemo amabyiza bachikabazi enforcement abo kwatinyo charite ntuzagamba ari echo misas we continue with this program misho ngo tuzakugeraho meya wambara no manye turigamba kwatena no enforcing ekirajo cyo kunywa nari batandike batabanyu mbwe ebyo byona akareba kaba kwatutine cyoronyo konkamanya abana bazengu ekirajo cyukwata bokunyu kirajo cyukwata amabara zastaka bire shamwenda gatigura konka naba ntuira ko kunywa kanje nire nako wanje tubara mifita mahar baraza I drink my water and I call it a day stajerize Gideon Senyomo okwasa kutora mukashonshire cyako murimo gwawe bitu ahadachi kabiri na mushanju ezari ngumshaye kubanza ntikumanyisangu nsakwatine abajenyi kuko mujurizi yagamba hari meya wambarira city Robert Kachebezi Mugabe kandi nsakwatine na aba Metropolitan International University no bija batshobora rensho ngukuzi kugenda je they international what does it mean courses bineziha kandi intake baherze okwakira abana ningobo ntakiriya kandi akagisha byo niyo nsakwa tubyine program eji ya system ka aha twatena no kunywa mujuri zamazimagara ngo kunywa cyo ni kirungi tikwa ya okunywa ni kirungi abo kuba you get hydrated okunywa ki nyoto natandikira kunywa okuyaho ko kushanga ngo wanywa ebiri kusinza wanywa ebiri kwomya wanywa ebiri kumara ka sento munshaho I think that is where the problem is ebikutwara ubwonko bwawe kurga umukuba soba bukatandika kuhinda gutukamu ukashanga ngo one thing is leading to another ubundo umuntu kuwanywa marwa wihamu kusinda wihamu kurwana wihamu amaraya wihamu so aho niho twenda kwija kuba twakwataje naho tukareba kwa ko ryo munyayigandi wo kachigamba ho for example nyowe ni nchirizana nacho konga chikansanga nyenda correcting amkaje konga amaraga rero ngabwisa akagucha stand to be corrected no problem oherucheri yari ruibare mpererukire it was Sunday yeah no tunga kiro interacting aje mbweno rabamu nke mukoregera kuberi yabyaraho nke kwembigendo misho amabaga nebindi orabamu oreba hapana no do you realize charity abo kwanyo kurigirira hinkuruga na nahanda hifutambura ijo mbendi singiro aharufu kandi yarufu karara arufu we lost a relative hati kuna abeni nje tukashaka henda kushana witu wabandi yaro bagenge tubene ishiture nturaba na ombugufu tukadire story short watambura mbicweka bingi bihanga hariho generation iri kuza kutuburaho azin no manyabagurusi nabakikura bariyo abazombigere hati ari abantu abaturunka hansi twa kwatuno bitu turi abakare hati millennials millennials hati ejiniyo genzi yes hariho generation iri kuza kubura ukashanga muri nabatano ko ninga gati ya millennials na genzi kubana ko tuburira actually agati ya millennial na genzi yo mbwe nitize an existential threat netin saburi kimwe na Europe bagitinire nankayi konka haro generation agataho abantu hati cyo wo kukira wo kureba nk'umuntu muto hariwe ababo kureba kareba hatuwe n'umukuru munonga kukira abire nko mugurusi omukazi ni nko mukikuru hati ukaje tukashata abakabana bakuru barabirehika abiro kunywa senseless habiro kunywa marwa charity amarwa gabira abuse kunywera ryo burukushesho umuntu nanabirabara hati kwa ni nchajira ngo habeho regulation hati nchikanyo na bunyebuza mwenwe yatandika mwenda akanywa sizresere akanywera kimwe mwene obutaremura hati ubwo ntiba cyamutanga abo kubanyonyenzere ngo kunywa amanye ngo
it is not about watandika sha zingahe aho kati saa mwenda nobasa kushanga cyari kujine byo wanyota kandi wanywa zingahe kandi wanywa harga mki wakora tekere rete mu component mpango yo kushomesa ahakiba kweta self moderation ninga kunywanda abo kuba icyo kubanza mushikura kwa nyine mitware biliyona nkajini kandi katandika sha mwenda nangwa hato umana bwe nanywa ko ngano basa kuba hagati ya shahe mwe tugenda kuzo mukahumuro hagati ya shahe mwe na jaha mwenda nabasa kwa akora imitwaro mwenda kugira ngo tinde he was at mind yateka tati nkoreki kambe ni nkoreki wachikora akora imitwaro mwenda kuyeka sha mwenda tukanze kunywa wanywa kwa wasiye mitware eshatu kahwamo wazaho wagwejejera hate mtaro mkaga neta asigara umushaho nanye nani nyozie mpare tinkwi hamwe chetano nkashashuro mwana school fees no gambira ugugo inuru kumugeza kabasa tuziya mhano utakumugeza just using it as an example but is nekintu cyango kandi maybe omukidiscussing aho nima kutureba mwino kumurakirebe konka ntubaza kuhabura naturo twakuchimplementinga je abo kuba is not always about time abantu ekikuru munonga bege how to consume what to consume okay. The how much maybe simka program katizo mukahumura baronjimwe abo kanza kwantu akiri impapura z'amakuru na n'ubutuma bw'abashobozi utakarga program ya sisimka program aha TV West twegiteho okurwo no kubanza okwisirwa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko yimuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza nitubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yitombuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka omuntu okubowa mani ninga shiwo munyeto kuburyo wo mani izina roryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo rukweto wakuze urwakana nituganira byo butegeci hamwe n'ebitwihinduririze ebyakubasa kwindura ihanga ryitu eriri kwesimiza kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe oine chiroto chokwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurgo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayi turi kubantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsinerime bisya byingi so tugumantureta design z'eshemeri tungo bahabuzi kurgo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho yine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa otaza muka yawe okitirwa nk'obusasi n'enaku okalimbagirwa omwanya gwo kushemererwa okashekoka kunkomoka omusano muko wanje kurga omba ankore actors nugutuyawe cyubaro otaferwa omuzanogu rwa kashatu n'orwa kana shahe mwezo mwebazyo kandi nugwija kugaruka mu rwa kashatu n'orwa kana shaha mwenda n'ekicweka zo mwebazyo kamasasire kandi ninga kikoraga nk'ekikubi kyambaho Otaferwa. According to
Tivest ne hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi Tivest twakuletera kaza no ko mutano akaremo ebyama binchi nakusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buli member we nari mu family obeno cyane kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kana mwana ayazirwa takumanya tikana simukana azarumaka amagiga ninga samarunji okusa kugena misoro korekana za kuza kumanya nti family ne yeye enkozone ziriyomo abachikandi yakurira kandi ahero biona nuza kumanya Tivest ne hinta family Tivest ne hinta mama no mwana ombere kwije juba Neka yandi byaro buma ingumara Ugo mwana ndemeri dore ko mutwara konkore noza kushenya makagabandu You are hostan oshabira kanga omushinja tarampenzo rubasha aha nogwe muhane referendum murete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please ukuzuna namushawe bakoresha bakuzuna tatazara umukunda akireke empapura z'amakuru nakaka orere tuzinaha ezeri izoba twenda kurabira muri yebyo empapura z'amakuru ombuceho ecyo kumanza ngo utandikiraho urundo rupapuro rwe obitunje mu details abo kuba nicyo kirunyo cyo kugira empapura z'amakuru kuko we no rupapura ubine ombwijwire tukutandika no rupapura urwa bukede amakuru agariyamba janti bibino ebisi ebipya ababibi abakozesa abaso wavira babasanze n'ingato okuri ebiso enkito yonke yajira hansi notakamurebere oshanga ngu nabasa kukimusya kutera mugere kandi ari kukimitana cyo mukono gumwe so byona ndamba koreka ha ebi bakwitsa ebisya then ani bijaba kuretera nti wa majanja tents ya arese byama kumukazi we go yaje munju tukambaretera hwaha kisha yamushenyerenjwa hamutwe yaba musijiro ku mare myaka 23 mbweni yargaye ya leta ibhama ubundo kubyagenzere biryaha aba famire ebudo baweredo butwa omunafirawo ibyo mbye bisigiro munsi abantu bacu bari binga magaraga umuntu turyaho tubire ibindi bintu so omwe aferireho onka famire yone bagire akatwa bukede alese paspiro yi holiday package wa P6 na P7 nabyo tena kwenye ndo mwana wagumaho nareba buri bachonka basa okumutundiro paproru na watambure na batahibe omushongejo ahando amajanti abakorera ku menu price basabye KCCA yangu yo mwara kandi ogomba bakubitambikam bagutaho bagarike bagwijuze konka byona shaba government yongera mu enforcement yayo ubunde mwe bukakorwa ahagwa government kutamu amani emundu eseka Putin aresa abasajja bakimwe mitware 5 bakube Ukraine ogwendo Putin ya leta bashijamo eja kwano bireba obyaza mu mahanga minji bitu okomberana umushongezo bikantu chabango rutaroro bambe rubase kwa paspiro yi rumomu katitira vumiride emevuyo mukuronda ba sente bebe byaro gwetari ndijo Peter Maiga siko buramu presa yo kurubuto bajante vigileta okujiziyiza no bujanjabi nitwaho program yitu yebyamagara pressure tukajigamba heji clampshire kandi na pre-eclampsia bitu no basa kugitangira kandi no basana no ku controllinga during the course of your pregnancy
of course wano hika abashaho babasa kuretera wazaraje otine kikuteganise ahande by'emizano eya Morocco elemede ku Alan Okello twenda kureba ne mutwara te kumutwara imuremireho ki bishome mu mbuga kwano bicenga Rwati Ronaldo awasiza mu kimpukumpuku ebyo it is his business yana mango no mukazi webikirizana why should I care konkani ndaba mureto mu papara urwa bukede ndukhendera ningamba hari obuyinza bwa baram kumabara ya bubogeze bikankana kandi no mjenyo imini sakwa mjenyo utinizo be nakwa nagamba nshonga niyemwe eyo kucinga mabara amnanga ho murimbo rwambara atari ndijo meya Robert Kachebezi omlord abwambara city urwabukede rwa sharuta kasheshaka rutunje shiringiro kumuzonga katurebe Daniel Vision ngo Ronaldo ashwira mu kimpukumpuku aho kandi bateganya ngo cyakora sheme kwa kiriye chance niwe wangu no muntu nasibwira yayimurete kutama atwanta mu nda privacy kanga ineshongeze kutewa kwa private what day you are in the limelight hatuka ashwire abeka abone bakimanya banyone rero bakimanya ko garabo teka unabo babashe bebine kwa akore mbaga nkeyo mudinya atiga charite rero no utaha mu muntu aje tsikero ujute tugambire because nateka te yangu na wanu za kutashe kana akimanya munyecho mama Daniel Vision iyo na yeryaha mbona umuntu twaguze muri ayi murayita bona nico mu bugufu niceje ashwira ushi wa batitsake mubanje konka kumurabanje biturabasente ukuvore kibitureta basente berera njo kurana bajya umwana utukumanya nimwe banyumba manyire Kastemi akaniyo ninjifunza nje kore muragari kumburuza Minister exposes fraud in roadworks ushimo buriyo mbyo kombeke nguto bayirawe bara mahatandi kinyonje kunda bara munonga abibinte be bitarumanywa ningabo kubikora abagumana baterwa umungaro mbwe no shoti barahanga ati arabire mbara mu iwe nota yo muntu umuhereza bine kwamba mushajika ikintu cyukuru nyenda kusima president yeruka guta Museveni abo kuhabara mamani manya bara mayina bajiro mbigere ata winji bubaye batakora batitingumanya abaka batinda bushoborozo hati baramu nagamba ati nabikwasogo uguna watandikira wica kirga atandike kindi mwenu oreba ngo ino muntu cyakwaza kakatina Minister exposes fraud in road works then bagira ngo urguto rwanaka ukakira amatuga road inflated prices urguto rwakwenda kwa miliyoni igana kushanga ho runana kandi bakazirya ate no chumbwa miliyoni 2 wari yaho no tubaba haraka kashumukana nakubisa bunje ibintu bitakushira kukuye why do you keep remembering that mana ba president na go Uganda kabanda muturo chumu ukabyona ngabishenya ntandikabusi gumane byori but good enough mzee chanye chatira hona hakuna corruption and no sleep so niteka ngwe shayona ibintu bihinduka nko kubara nko ari yo nakora nahandi pastors warned on false HIV cure testimonies mpaka zindaronga mbantu nyo kunizira haka koko ka stream kacira mateka ngo ugumanako akakoko ka stream no muzum ne stani you know namarugo ati no gabokine ninga no bano yebero tingankine kacira because hariho ibintu bibiri hari cyo bakwita self deception hatukuborwire atukimuko kazumu nayo kajo tazatindwire kashat ko kompereza miliyoni zanje 2 nkaragaha nkaziyeho ku maremi akena amagaraga kagarke ruguru to kunde bokaranchizire kandi bampire na sente mushaka ko kukanimba nakatunzire hati na nagamba nantagamba nyinshi banchikanya atomeza manyundisho aye sotinge uriyo kuteka tati nito tukine ninga katkwata we can aye sotinge no tira kutugamba hangu tugire nyikiriza konkenkereza muki Yermo kwetegereza undagambire nte wikiriza it is your business ukanyisha miliyoni 2 nachi twire ndendererwa cy'umuntu kwena ngwagire munatamba tatamba hato bufere ngunendo arazabanyamisiri ngo nozishabera zigenda ngo kansa manya pressure shukari zenendo arazabanyamisiri ngara kigambe cyarte nakimanya kandi ko kitwire government tahemu ombyo ku regulating inchereza utiza kucera aho kajwe kabana musa iyo government ne yichereza ki ebonetaho mu nchereza zitu
iyo ne ikiriza government eshemeriye kwikiriza mu reasonable face rational face kugira ngo face mbwenu ebe cyenchwire utaza umaramizo kayotaba abakazi mwena mujure mazima government eshemeye kugitkonka abantu okushaba bajure bushati twikiriza nishwasha ngo mwenda kunjire stane yagujwire bandire shayejo ngujure munjure stane where is your problem tokuchima ngo hariho imyenda kubera hebinanka bya stane rero ko guya musigaza ki insigazo mbere ubwo ruhanga yampira ubwo nazirwe nagomba nayo garenda gahe kinaza gure kindi manza nacishabera so face egire mu reason the new vision or the reasoning exist ko batwine waba nazireba batisi ati twiza koga ho manyango no tukuza kugarukira kandi ceme koga tukagenda no CDF tips retiring soldiers ayino kwaba habwire abasirikare abarendo bahumura on lifestyle and finances abasirikare bamba kumura abagangira ko barature ke baton finances it was rate tugumize kashikano baba hichitori cyo kutanga mahati ni cyecho sheme kuchikoze sota otombe kazikaho kasigara youth leaders present demands to Museveni bineva shabire president abembezi bemyeto school feeding gap hits pupils abantu mu mashomero oya kushanga AIDS commission cautions pastors over false testimonies ekinjo twaturuho bantumwe umuntu areke kurugo kwa tinyoni intamba apana ke Kampala power infrastructure completed agana makuru marungi munonga alcohol regulation needs public buy-in okay erite kariye byamaru nziza ku discussing aho misha okache kandi hano bajya mu Ugandan rice traders dissatisfied with new quota system abashubuzi bo muceri bino kubatamazibwe n'ibiragiro ebibiriho eby'imishoro n'ebindi pass O level physics serium mock exams n'ebindi kandi turukwendera urupapuro ombikwate n'ebyemizano ladies have their work cut out biryaha then bajya Kadaga urges cyclist champion regional integration Uganda are champions. The new vision ne shabati front page wajireba nangwa nowe kwa page ya muhero ne sheti urupapuro ruro aba syringe 12 akireke mpapura z'amakuru kako charte faza kuzomuka humura umwana witu turebe ho kacap tumabo bashobozi tugaruka n'abagenyi bitu twine wa Metropolitan International University twine meya Warembo Mbarara City meya Robert Kachebezi na habwecho nyenango mutangira misho turebe kubarwa mukano program utagirwa hato mutuka kubayine ensheke zigire nico nchimanyisa ngo nyine nanka ensheke zakingira omuhanda gwihuri so nichimanyisa ngo ensigo eyo mushija na nihure ryo mukazi tibikuja kubugana akuba broke already blockade yes so has sibire ni chanchi manyisa ngo omuntu naza kuba omugumba nabasa kuba yarazireho natakazaragaho konka ensheke yigara ni chanchi manyisa ngutino kubirabugana nebasa kwigara eigare ekitukweta complete blockade so kwekigarra kimwe omuntu naja presentinga no bugumba twatunga kitukweta pasho pasho blockade yigara akache so nchimanyisa ngo ihuriro mushija na ryo mukazi nigije basa kwija kwegita aboko go bibyo biri microscopic tukubasa kubirebesa amisho nitubirebesa mu microscope mparira so kubikumara kwegita biba byahanguha atogo no mwana ryo nagira ki nakora so haba hariho pasho blockade agenda teguza kumiza mungu ezo muri nyine ndahishimiye kwa nekura abo kuba yo yahanguha kusira hera arabe exactly so nichimanyisa nkera ikaho noza kutunga kitukweta tubo ectopic enda yazo murusheke nachichenga yazo murusheke yes so enda kwe kuzo murusheke it is an emergency ahabo kuba ke kunanka kugira ngo orusheke turukahanguha munonga ujyo tinka nyinenda umuhangwa nyinenda ene capacity yo gumane hanguha omwana akakurira muje konka orusheke bwe tugwine capacity yo kuhanguha so omwana yagumana na yongera mu kukura so orusheke ruza kubaruka ruptured ectopic
So ruptured ectopic becomes an emergency. Ni emergency akuja uneto mukazi omubunkenke. Yaba atari mu irwaro nabaso kwendera sibugire enseji. Oine chiroto chokwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurgo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituru kubantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe ocho ine kumanya hakwombeka innovations buri zobensi neyitorora inzinero bisya byingi so tugumante leta design zeshemeri tungo bahabuzi kurgo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bigaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe ombere kwije juba Neka yandi byaruka mama ikumara Ugo mwana ndemeri dore ko umutwara konkore noza kushenya makaga bandu Nimor hostan oshabire kanga omushinja Tarampe nzora rubaje aha nogwe muhame referendum murete abishemwe mutarwana mazara wanje murungi no we no please Ukuzina namushanga bakoresha bakuzina tata zara umukunda Jamawe otaferwa according to Tivest ne hinta tweno kwano jero misoka no fero kandi ativest twakuletera kazano ko mutano akaremwe byama binchi na kusinga munongo mu family no manya kandi family yine byama buli member we nari mu family obeno chanti kandi yine byama bye bitkani masaba kusa kwetiza kusanga kano mwana ayazirwa takumanya tikana semukana za rumaka amagiga ninga samarunji okusa kugena misino korekana za kuza kumanya nti family ne yeyi enkuzone ziriomo abwachikandi yakulira kandi ahero biona nuza kumanya Tivest ne hinta family Tivest ne hinta mama no mwana kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo notukuretera buri kimwe cyona kurgo mbahinje nabarisa wabo hinjire na mnonga koko aboko koko nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakangubura rwa kabiri orho buterevu orya ha TV West habuka ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera umutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukoro kwenda kwega ogere kinta cyuwayongeraho ecyuwayega niwo katasi akasente okabisa hweka yawe uriyo mwana izaha yebuza kantumangu kabeje nibazi byaro mu kisharara kanda hakaharuka bejo mu mbuga awina ko arakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato n'urwo rugendo kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyihamu cyangwa kurigera uko warebera ubuhinje no burisa ira okurisa kaba kuriyo kw'abantu babire bari nk'abatashomere konka hato ubuhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero Sunday Ishaheme yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band nebyeshongwe kugalizo mu ndabazi hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa
twegiteho aha programu yareba hindijire ahiturwa bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe Kuna beninde bantu kanite katika uza kushwera na basa kuba nanga ko mwikuru aineke mani in expectations zina nyinyi kokana abawana ekeriyo kujya mu bushwe bomusheja orukutina rahanga nitubantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga cyo barakwenda Itu twatugamba Urungereza mazima Excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Sho headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabino ko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte barabiremo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi to munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebere baryagambaki reba hindijire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Hong Otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors. Nokora cha. Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwana nire kabandiyo. Bitu obwatuma mutabano wawe ngo ashishe future yabangi. Biyo ko maro tasi sirwanje. Iyo maro tasi. Yakurire shano. Sasa ninga okuna tware niyo kona kuswa. Tokareba karatuna bakazi babiri mimi. Nasigo munju yawe nkeji. Nentebe zirumu. Orukuriye mbutebe. Abandi binabakazi munani. Baryaho batebeye kine nyonyine tubiri kushorya uboro terendu. Owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kwa no oferwa ahabo kuba nugutwegesa binji. Nugubagoroho rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomizo mwabazyo. Nini nikakutumira ngo mfacira mwana? Yongeni ngo kwaje muzana bakaba kumera ngo mutoke. Tenkaruka hanu yantino ko mwana ninga kwenyina. Otaza muka yawe okitirwa mu busasane nako okalimbagirwa omwanya go kushemererwa okashekoka kunkomoka Omuzano muko wanje kurga omba Ankole Actors nugutuya we cyubaro Otaferwa muzanogu urwa kashatu no rwa kana shahe mwezo mwabazyo kandi nugwija garuka mu rwa kashatu no rwa kana shaha mwenda neshicweka zo mwebazyo kama sasire kandi tinka chikoraga kechi kukicyambaho Program tujeta simu kazi ya TV West twatwagambire program yeje yatandika shahemwe neza kwenda shahishatu mwe namajingo ago twatwagambire
ntuza kuba tuyine meya Washington Albert Kachebeza ahabwamba city. Now turigire omukutaya kwa minister wa local government, minister wa government zebyanga barambargahara ariyo natambura na hatashaje ndo misho inahunde yaje ati ndiyo ninyuza mburengo wamo bakatoroka yira tubakirebeka until he goes back ubundi bakagaruka konga mwenu omuhurure je kugenda misho kandi biro bice bihwire tunjiro kumanyisibwa kugira ngo ntaza kubahona no ku implementing ekikwate n'eminywere kuraba mu kureba ebaranze kwara zita nangwa abantu bagira ngo amabara gagmegigure hatiri samwenda mwene hanu yo murumbara in this case twine meya. Of course these are implementers ndwenda tugambe nibaza kuchikora how prepared are they betebekanise kuchikora batiki abo kwa ntwenda turebe hati because ati meya harimo buntu bwinji nimbasa kusiba ninkore bindi kongana bwo mwendeze zina urezo kundaze kunywa kubi hati kandi kugenda natandika mwenda mwana nsoro tabantu nibetaga kumanya on the how nubanywa bata bishabwe nki mugamba mwenda kurugunga shi kukamwenda tube turayimaba mubaza gutandika gatwarumuka mwena abatari mbara honga abe nanywera handi hari ikintu teganya mu cyucukuru. What do you want to implement and how? Urabare mnonga mukuru mu jurizi ukumyakiro mu program yitu ya sisimuka mukashesheka TV West kandi ni mwabarebe ba TV West muri yo mugumire mu ruhoroje aza mbe maziraka ile ntari kwijaha mwe nashimerwa kwijaha nyenda aha bintu bibire cyo kubanza na urura wabanza watandikana norta ya rwa baramu wechitinusa barambarwa hara ine ehuru yo kurwana soburu bwengusi. Ubu president yarahira abikabiri yebero 12 mu kwezi kwa kanga hitwa turukororo mu speech ye yagambire nibyo nukureba ryaguramo akagera ngo agent budget sanja no more sleep taro kubyama sanja no more sleep omuntu nabasa kwebuza no more sleep nikimanyisa ki no kubyama okuzo mu kitana ngata bamwe bakiriyo mu bitanda babyama hata ni kwari kumanyisa shi no basa korona mu byami no basa kuba no ugenda ubyami no basa kumushitami ubyami okubyama kwari kumanyisa no kubyama sobwongo sanja no more sleep ejo yagita sanja no corruption sanja no corruption hata abantu corruption hino ko bari kugitwara noreba habe harmwa kajanja hambe ninkareba no muza TV zanyu nangwa na za social media na ama radio aha radio yanye ya Western Karimba hurumka sheshe ha ortindo rwakatete ndumutwara toramsije ura nuryo mu radio ariyo nikango mbyo urtindo yuno rumanya huki wa radio uri engineer uri accounting officer or supervisor waro hati urtindo nufa chenarwe norwawe Nurwa public no manyo kurwa kozerwe he's part of the public. You are part of the public or part wa implementers hati ugwawo no gwawo go kureba ecyakorwa ukaba ncyo yake so ekinani ngezeho kumanyisa nece cha baramu urabamu abwencha rukorati nangwa nyuka banze nyumaho twagiraho press conference nkaba Western Uganda leaders twagamba nyunagamba mind yanjye kandi nyuma inde yanje kunguza kugigamba because I'm 52 years now. I have been in leadership, local leadership kumara ubwire buringwa. I'm almost one of the longest serving local leaders. I have enough. Yes. Nangwana no mu Uganda nabinji bakagwa hati nko mu city zone ninye ndiko bakize experience ya leadership ya local governance mu Uganda yon it's on record. You just go and make a research. Yes, ninye ndiyo mu kisanja cya kashatu abamwe barga mu cyo kwaza abamwe bibiri abamwe akanga yarga nyundu. So now local governance ninjetegereza ekinabe nigeza kumanyisa abantu bikabiye bintu biri cyo kubanza kugira ngo itwe nka leaders akuba itwe kamanda w'itwati umuroko government nbaramu hamwe na namere nubo ba minister baroko government hati nkuza kwirwanga kuzo minister wa energy kugamba nubo nakubaniye ndakuzo energy nenda birowa honorable baramu barwara ninjante twana echeke cinci bura mashanyarazi tonyamba tukagamba na minister ogwe tukatunga mashanyarazi so orusheke urwanje rwaroko governance na munonga mbarra city baramu barwara so kugira ngo nyenda ku meeting minister wanje ibukatere nduru iware nyenda ku meeting CEO wananga
wa radios wa TV wareba mwenda kuronaka wanyama ubu nabenkirya kandi njye ati nyenda kumitinga wanyama ejo chapter kachi ejo hato wundi kumitinga nuri nyenda kugenda oguntu wari kutwara nebyanje akabisi ya president twenda kumitinga president but ntubasa kumitinga ta kuzagamba songa zito tuyando tware cyane ko ubagambira utabebembezi bawe abaroko leaders mwenda kumitinga. So that was the message. Two, nkabanyine eshonga ezitwe zambarra specifically ezambarra city izina binye na mtu addressing ngire mukama wanje minister ariyo na Chebeza has never panicked by the I have never panicked. You think I'm panicking? But I have been here, you know me. Abuna ataniche na already they know my character. I have never panicked. Those who know me from Kazo, they know I have never panicked. You think panicking, and especially when I'm doing something wrong, which I know. Now, her specific reasons is Minister Baram Baragahara atandikireho azimanya. Number 1, see the school ya charwa Buganda eyabashuma bibirita. Ejo noreba terkatinga cross. Ejo terkatinga cross. Hatko mugambira ngo see the school nambwe ntatumanya tucheriri we are out of it. Ahubwo kwa tukine conflict yitakeri. Hati bariyo nbaza kombeka handi. Hata naza kujigambira ogo yokajo tukachebeza yapa nikingana nda ku meeting minister. Is that right really? That one is not right. There is a way nyohi no kunkucheta abantu nkagambira bamwe nkagira ngo hariho abantu abine omitekatekere yabo yo kugira ngo akajanya nko karukora akajanja nyo nambwe timpunda akajanya nkagambira abantu ngabajya ngo nyokundi zakujunwa tindu kujunwa mu kiterane ninzo mu kitanda cyanje no naza kureka amarwa nyo tindagambira umuntu wena nkazo wanje najya ngo amarwa agunywire tigarukumara nagareka hateke kiragira by the way ku mujyango ni ngucyata hamuburi niye cyanjiza kubaza kwata nagareka ahubwo kwankagareba naye buza neki hati ngagobere muki nagareka kandi nagareka kunagareka nabwo tubikiriza ngo angu naganywera umuntu nyuti naza kunywa no nakwenda because nayenda ninganyweraho nayenda so echa okumitinga bara mu kikaretaho ebigambo abantu bagamba konkanye kinagambe tu najya tkonka okurwanisa corruption twena tino muntu urkwenda corruption by the way tino urkwenda corruption taro nyowe am one of the people abari kurwanisa corruption more especially omusito kurunabe ninyana ngani nkoragana n'ababacharwa Buganda bampasente nyinji ezimwe itakabartwara konkana yanga nagambara na president so ngani yenda mugambire ngo president niwe witness number 1 ahitakari ya charwa Buganda ahabwo kuba akana yishara damu ejo ecyakabi president akaturagana sokombe kakatareke kijungu ahabwo kuba katara kitobuto abwo abantu bargamanda hatu bakarunda huza habura mwe ntwenda katarika kabiri kubigambira mu minister wanje obiri kukwataho konki urukuri yanyuma tuwamanya ebindi kwendera minister yapanikinga na tina ngo batamkwata no president akaturaganisa ashonga yakatarika central market na leadership nambwe hatu bakija bateza karuru akaba mwijo akavuyo bija bateza karuru barangira chairman kwaza kurangira chairman kutwa twakariya aha Kidara umu independence park umukazi yahana twakuriya ataro market act yes ero konkate yine kiragiro has no regulation akanyoni njimani kandi kajanga kari nkabagambira ngo kiriko baska it's not right okugira akatare ngo nkebemberwa market master utakumashonga zabashuzi nagira ngo no eji market act yimur kugamba mugiteho ekiragiro hagire bimwe emwagaruka mukahinduramo omu leadership habe mu leader urukurwa mu katari omushubuzi mwari kumanyena kuyabashubuzi akuba no mumuru ahagwo kuba nabari omumuru nambwe nyowe baka nyokwihakare ko nankambyanjire nobody said nobody can come ngwateze mwakaruru echo kanjangire bateza karuru kuba heza minister aho immediately baza kurangira bamuretere chipapura taken copy papa bor kureba yarangirira takaruru akanaka twashaza mutwagarika aha market act kunagire Kampala ubu nabe ninjango atwete nkaridazi atumanye nitwe tumanye yanye tati akarira rigira no makishaha arigira wamkurase na Kampala akijaha kuyarira rigira mu independence park twagenda
yaza Kampala ya meeting leaders bona chairpersons ba LC5 ba KAU na town clerks ba RCC na RDCs hamwe na ba mayors aba cities and municipalities nkabashita mukuriya minister yanye tanje ati ndigire mbarira tukachebeza raya ati meya kachebeza kam nije na kwatu mzindaro 14 minutes nagamba ahari ibyo binabaningamba issues ezabanyambara abawe barihon bakimanye when you want to actually nyowe cyo kubasa kunyuma n'ibyo kurya kunka wampo mzindaro ngo ushobora abantu and more especially on what I know I give out my views. So you hope you delivered? I delivered. Namugambira namjanti akavuyo abantu batira karuru kumwaheza abantu bakuretera ikintu warangirira ngo akaruru kashazibwa kuna heze kukiga immediately bamhandikire barayagireta yagisigninga yajya to go and implement, go and deliver this message yo kugira ngo chairman taro ntuzakuba tugendera market act kutwahereze na agenda ijo nazo mukatari nagira ngo minister mukama wanje buyandagira tinko basa kurwana na minister ekiyandagira nico ndagene nkagiranta nkashomera abashobo nkashomera abashobozi nagenda nabashomera ecyandiko cyabo konkana agarukana myantu konkana ubutwakoreki honare minister yecha debanzizi yani ngamba nawe ubutwakoreki tukaba twameetingire president yatugira ngo weta ine shonga yona na leadership yakatare kureka jine na ownership namwena nijo nchibagambira bumbe nindebyo umukateri nabagira ngo umuntu mu Rwanda cyakajanja nakaki ahabwo kuba ubwo busho bwo kurena ubwambara stickers tubwa time riyone ikatiri yunza kugaruka mbetabo kubashije umukatara kaka kwe abamwe bija kushohora hata nhaza mwabandi because the market is meant for the people who are beginning business hata bagiga hirabo bija kurgamu nabandi nabe mchombe bashora nhaza mwabandi because it's not for individuals. Echo nicho president arakwenda. So now ebyo nabgambe ebyo nabiheza hati kumba ndiaho minister sindikira message deba ati Uganda ekizibu cyayo nibantu babidiscussing ngo ekizibu cya Uganda ecyangu hati nabantu okumarubwire bwinji omarwa okukira okukora okunywa amarwa kutwire obwire ubwo abantu bakiri ko bakorera and indeed no mangu hata kutugambira ina bari yombarana banyu abariremu n'abantu bagumizamo hinabimuka batandika kuna abantu bajyango ngo kor kuganywa gakasheshe gakwihagoriro nywire bariremu. Yeah, that's what they say. Aka nanye ninchimanya wako kuba ko kunywa amarwa otekateka mbwenu ngu yes noba uri umuntu nko wamana munonga hata bamwe nibaza kunabira misho ahabara basheshe nkari yo kubanza baza kuri yahamandazi aho nkabiri nobunda katogo no kariya nata kariya kana appetite netaro hato bwire bwo gukora no baburiyari abantu twashanga abantu abenshi ati abantu mureke kurebe cyo kasha because I have been also people criticizing this person now the directive ushutu minister yagwisaka ngo yakinge baraza ngaganda tabukucriticinga bo bari ya mbarebere hinabundebere aha TV yemwe ababere bacriticinga bariyo bagwa nukugwa naitwa tutaganya paka tfire nuko barakwekorera bakakuto mu kimotoka ukaza kwa nuhinge bicuri hati niyenda kugambira ibintu ibi minister's message is very clear iriyaha it is very clear ariyo nagira ngo or LC5 chairpersons, city mayors, division mayors, speakers, strengthening transparency, public accountability, community productivity, community productivity and responsible regulation of alcohol and betting activities in local government. Hatin ko yatandikira wauraka gamba karmu strengthening local productivity, community productivity. Community productivity no kugira tino rukuzura abantu kunywa amarwa, let people drink their alcohol. Konka amarwa umuntu warga kukora nangwa no African tradition yo umushomesa wa history nkashoma history you see na divinity kandi nimbimanyege bakabagira ngo kubaye baheza kweshera abashije bakuru bargumisira bargakora because their priority in African tradition was work no kimanyecho
People valued work more than any other thing. And even in the Bible, Jesus said, those who don't work should not eat. So, norengu okukora no kwakare munonga. So, agira ati, beita abantu kuchera mukasheshe, ukigure bara, bariyo banywa, abantu nibagera ikigenderwa niki. Aba basibana banywa tubakora, konkanyo nchaka nibazagaruka kunywa, ikirkumanyisa these are the same people. Abur kurana batera pevas katete ubotakfo kanimba nimburana mutera imwe meya mukora ki pevas katete zatwita nujana ziterwa ba naba batarukukora hati baza gukora. But there somebody was his sort are criticizing ekiragiro cyo kwata miwe. I saw some abarukunywa nyumba rebyumbara njiro lya nawo kamera washangira umbara hati konka hato kizo myanya nyonga zaho nkandi yo mukarurijo nkayiko mwanya nibagwita rwa cyakisi shayina abana nibagwa basigazi bato yukuziro ry'umushya mukuru kuziri manya nico naninga abana y'umushya mukuru kasi I was talking about it young men haro generation eri kuza kubuza misho ati ejo ngwene yo wagereka generation ejo ukagereka ngo yabe kusiba mbara oshango mwana herze university oshango mwana herze sine amkaga arje no mwishomero oshango mwana no kushoma katugire ngo nibyo kushoma nangwa atabigire muti cyo kumanisa ngo okushoma za university niko kubaho kandi wari nyoka nyebyanje kana ashomere bishop swat tindo tindi meya tindi kugamba na vice president na president aru echo kugira ngo warende professor ninga kashomera za makere no way and you don't need that and konka warende aru konke changu no kugira ngo aba bantu butu bayambe tuta abo kubabo tubakuza no kushera tubakuza no kugira na maka tubakuza ngwenu hatkan kubuze mujurizi ogo wijanagwa waza kumushanga hari nanywa na kwatati na tutwe ngaro amisho bihinze nibigenda aryaho na rama amisho na tetema umwana muto na tetema n'ikikopo cya tonto takinega kikwata so ato kuturukureka ejo generation yagu Matthew what do you expect ahubwo kuba umweshongoza akajya ngo today it's me tomorrow it's you wakirewe no basakushanga ogwo hatwina abantu y'abana nyina abantu true you see hatu noteka teka twatuta directing lead abana generation nangwana n'abakuru hatu tukoreki no shanga ekiri kureta domestic violence in most cases omukazi yagenda yaza kwinga yahingo turotwe na notuchori na notuhimba kuyaba yaza kutusharura umushaya hanantuka kuriya yarara amireba atunywire wona ararata gwejegire ariyo naziga yakwata ebafu yagitwara yagiyaho omukazi domestic violence because the man does not work tukabe ntugera ngo akasheshe nkaka omuntu ayimuke agire kiyaza gukora zo mu rutoke oyombera umwata abashije tabachombera crime is going to increase kugira ngo it is going it has already increased as a result now. It is going to worsen as a result of drinking of alcohol hati na nyekiro kuba kurgaho empunu z'abantu nubakuziba enkoko abamwe nubakuziba kandi nubakimanya enki nubakuziba hati washuma ukaragara mu kajogo turukugira ngo manyo gukora cyo kumanza ngo noza gukora umurimo mu office nkoko orya haningo korya haremera mwero nyogo nishemerwa kunkuza kora norya haro abasigazi because there is what we call mbwene bageta cyo mu economics haro specialization nuko bakugeta specialization hinabaruguza fruits nabaruguza ki hariho nabari yabana abaruko babaryo mu katare kuyambaho you see neminyeto ejo neminyeto kuyambaho bamashiringi bitanu uriya bitamutoka I know vera naguza ayaho shiringira 10 hato muntu oumayindi yeri kusiba nekorebyo noteka teka ngo yargaho no kuruharihire tari kugenda tari kuza kwiba so ekigenderwa cha minister okurete cyandi kweki akachito muri ko government akajya tumbitware mushomesa abantu minister tagwire at all amakanisa n'amakereziya n'emizigiti baburire bagerezeho bakora gwabo konka hati government yagume byami mbwena hati government yasimuka nkoko bene ureba nico ndiyo mingambira abantu nkoko bene ureba imwe bene muterendo kachabazi baza kumtwara ortino no mutwara hati batakantwiri itwentu jako bya Martinda no jano gumkashesho gino mungaro nuko turakutacha motoka tukakutwara nuko turabashanga actually that's why I was coming yes now nyenzere ngo hato murumbara because as a leader you have to show direction ori kabande cyugaruka abantu batore hati numuzakora mwete mwaza kutandikira ari ki numuzakora abantu be expecting ki bwanyuma age policy
shohora ekaba kwasibwa nkambarara city itwa bari kuturo mu mbarara city south and north and everywhere imwe eba nkaka ne nanka policy number 3 protection of children persons under 18 mbwene umwana w'imyaka 17 15 tokushanga no kusinda businziri ubwana burya protection we shall work closely with police and other competent authorities to prevent this unlawful sale of alcohol. Twakushanga umwana kana kako kariyoni kagaguru wawe owagaguza ne wagagura you are all liable for this. Eyakashatu cab early morning alcohol consumption. Ababo gacera wa ati nabuza ntabo yago hata nabuza minister aho yakora mushanguki ninga ati nitwe at mano reba hariho ibintu nkabishatu abamwe babiri bajyanka kacebezo takigamba tubarakwe bururu nabwo nitwenda ubururu obw'abantu abari gukora nitwenda tutunje ubururu omu community reproductive nitwenda tutunje ubururu omu bantu abari out of poverty. President yakwata PDM yajukwa omukasheshe wajunywa yahwaho kuyahwaho ne nkoko se waburiyo kurisa tewazirisa empunu tuwazirisa hati nyencha kare watandika ko so we need people abarabe bene ekibar contributing to society and themselves. Corruption is not all about to public funds in China. You can be corrupt to yourself. No basa kwerya mwengu ziwu wenka hate cyo kituru kugamba no ruyo iwe wenka no ryo nguzere kukirana yo kuri sente zo no ye yibaho iwe no ye yibaho ryo mushuma hari wa magaragabo aka abana tibashoma president akajangwe drunkard is a danger to himself atwine kandi nawe manyo ebuyaza kubihandika no ma president baba ryo muza cabinet. So these are directives. Yes mayor, how are you going to implement it? Because see hariho ntano sagati yo kukigamba and how it is going to be implemented. Mbarara city mwaza kutwaza manyabo ebe byo no gamba biruhona hati na hati nayibacera na nyensa kare nabwa kurata imwe muza gukora ki are ibintu bi. Yes government cye kwenda kora cyo kugirimo ijo honorable minister bara mu bwabe na ijari kujyateneza u Rwanda soburu rwenguzi people did not believe nguna basa kwirukanga correction hati ashohwiza rigire mbarara city yaza isingiro yaza bweju yaza mtomo hata gizirati ndiyo ninjashema bushenye ntungamo ndiyo ninjashruhuri ibanda zakazo na rwampara nayo nakwikayo ate naje no munozano akatwabi turari abamuterera ngo munozani Uganda hata ryo munozani Uganda ryo nababorozi hatwara heze na jagaruka ekinabe ningamba etwabe ntujyangu maybe shanko wa tamuna vice president akakigamba icyo cyo kugira ngo ugene n'impingo cye nuzura abantu amikono hate no reba nambuye neco akajata hate nabaine state house and corruption aine police aine IGG hatwara kugira atagira IGG hando akigerati anti corruption hando akigerati police CID hando hati so hati we touch commanding icyo nabintu nyataza minister tari nanka tari investigator but he can cause investigations and is right, that is his rule. He causes investigations nangwana yakuna najati konkiwo kurijirokori bakurebe kandi bashanga uryo tubakwati mbona hatumbarara twaza kwa turiyo twara police neraba muka hati bakinga mwanye kwate abantu bakwati urwakangaye kashikirege kushukshura operations zinazafutandika ubwa covid kubagizire ngo mukinya amabarana n'amaramizo tubaraga kingira nogira ngo kitwakire for the first time government yanda kore ibintu nebikora nambwe n'ikintu kizakora konka kigenderwa ceki abantu batakireba ngo n'ikintu cyo gwinaza amagaraga abantu agana na hariya akacupa kamarwa abagakozere bakahandika akagambo ngo too much consumption of alcohol is dangerous to your life. Nyobuna zagarika nkarwara umunda nirkana narwara umunda kirkano narwara na green namanya abantu bajya mbampira utwa nazo mwirwara doctors plus ba doctor batina kan meyan bamugamba meya nenchi ntindwire bitu nonywa ki ntinyoni nywa mate andire nywira marwa edomora nkishatu harimo haraji harimo UG harimo gaha spirits beyond uko universal universal because may you use it to drink whatever would come across
za Singleton gahago na kuna benjera ntete naza chwamba ndiyo mvuga nyenywero kuna beni mbasa mbwenu doctor yanje ati reka tukore to examining byona they examined my body yanje ati at the good thing ibyo munda tibikasisikiye nayegera ntamuntu najanda hariyo na point ejo ntibyasisikana atecho njwanje manisa ngo wagenda tibikasisikire na yesterday men yo mwirwaro every after 3 months I go for medical examination ahabwa amagara ganje akamagara ganje naganje nubwo bwiga bwanje this is my life tika Solomon because Solomon cannot inherit my life na wainaje Fiona inaje this is my life obundu kusiba ndwire ndiyo mu kitanda nkibantu basamunya narwara bono baba hurire mbandu bari obuntarya bo bari so amagara ganje hate ngo ndukereza first priority rero kuza kumanya yaba ebyo kurya byabari yabarariye nabo bene bagwina bayiye umutwe guyiye kureba ngo babasa kwa so kubangambire cyo najyanye kaniyano umunyabwenge kufa nkumushima akamarwa no manisa gaza ngabasa kunyite byo munda river ebine ebishansha twara tugende kandi byo byaiza kurwara no mayango watunga accident bakafutemo kuguru no banogendera umukurakezi no banogenda umukono ugwarga no boruho erijo naryarga no gumaho no banorebe sarumwe konke byo munda ngo mutuma gwakwatwa ngo ensugo zarugamo najanda mwene byo mundu bicurire ranga gerata asimu tindu kugaruka aka nanye kibari kugambe cye cha productivity omwe no mwe nkabanganywa ndukuza omurukiko nkesha heji oshanga ndemire mu kitana ntine gazayo so nagamba bagambe cha community productivity nyoni mba ninjimanye tindu kugira ngo ningira konkani mbahereza samone nimbabura kugira ngo muryo there is one time kakwata echipapura ndukuza kushoma umukanzo umushankanyo ukachebeza nkoko kunde minister exposes him, you know, the mayor, because I had been nkaba nanywire hata marwa gatankire kwenda kubana kuganda kumvuga mbwene kintu kubagambira abanywani banyu minister tagizire ngo bagareke tagizire ngo mudecha marwa ba regulating agizirati eshahazo gukora muzihobwire bwazo mukore kumurarije gukora shamwenda mugende muze kunywa marwa gani owirho nangwa nubwo kuba wagizire nirho manya namarwa mana necyo kunywa cyo kutambiro onywe owirho konka bamwe noreba nibagahindura okunywa it is abused so minister atazibira abantu kunywa marwa onywa marwa omubwire obago konko jiro bwire buhango bwo kukora omunyeto wabyara ebiti byawe 10 byomwani nofa omunyeto wabyara emitumba yawe 15 yagonje yakabaragara yambogoya okamanya ngu amwero gwaguza mbogoya yawe wajihamwe cyeshatu gonje yawe wajihamwe iki nofa umushamukuru wacera kare ukabanza ukakora ukeza kora ukakuba impare zawe nyowe every day nintekwa kwimuka kuzumu katoke kanje ya have small banana plantation hato mwago hanyakayo nyonka rwo mtown tinkurara mtown konka umwago kuzakora ibisasa zebe nkwani ndeni bikwanga nozanda bypass manyankai nyoni ngenda ninza kombera umwana gwanje barkasheshe I go there mbwe nhachi konka barkash chintambere because I'm doing exercise nkura hemyate ebiri ntere chansha ngeranta hatinyisha nabo kinywa ka breakfast kanja kuna bentanywa bwamarwa hate nanyenga yongire mileage yes so now oyitini zame obwire nubuce twi nabandi abagenya bari bakwija muri tiro twendera now hatecho orukucenga na cenga abataracenya bakucenga with time mbarara turiyo tugaruza ho haci minister izire yatayaya atimwe gakanso muturana mukora what next turukwendera now what next ebintu nebibiri hariho ortaya rwa minister nizo narukunda oruru hata minister kubari kujya unazo mwanya uruguto rweryo rwo korora amezi abiri engineer narukorora umusandi ibiri kandi akora korte waka akana mangu bakuchebera mbatekwa kuchebera korte waka gureda ne hate maje
kwari ariyo wa community ari kuza ku meeting aba PDM naki perfect kwari ari contractor arya yishomero naza kuryombeka ibi byo kuza kwemerera tukiza commissioninga ushanga harumwe ibi hata nazaho akimanya aka namanya ngu akabikariyo guriya n'umusa kwari kwijata iwe byokozele nyo timbere zile hati iwe bakute hali umanyo techo cyawa but I want to thank him kandi na leaders batayi banje nani mbashaba ngu weru tukimanye twena tutwirenturwanisa corruption konkayine abamwe ababendo baturema mbwino kigambira umuntu bamwe na hate nkaba mwe some technical people inegamba no some technical people beno mugambira jatwara kuri yabo nabaka box nandagira ki konkate mukimanye ngutwine voice twine support ya minister witu twagira ngo ukoreki ugenda ukikuri kandi ukikore jimnunga kandi ukikore sanja no sleep sanja no more sleep okay age business yo kudreyinga projects rero kashanga abantu barushinga shayamweru by the way atitwe nyenda mbarra city ebintu byone bitwine mu budget the procurement exercise ikabe yatandikire then implementation immediately after procurement itandika kare kora abo treasurer niwe ndugambira procurement na treasurer abantu abamara mbashashe sente zabo intanye tutakagiraho issues zo kuza kwirukanga kurashinga ningo kashanga ke sente z'abantu zabara kozesibwa zikagarukayo orazigareyo tukamanya ngo dire yazako bara mwarhona na drone tai na jana kwikora hato ubutangire nanye tujja kwa tutambara mbona kuhanga kwanyu kugasire okwanga kugasire public abamarwa bamabara minister tari against okukorecho kureke cyari kwenda ni okunywa marwa umbujunanzibwa kandi na no kureba ngu community work yabanza yatunga priority rero kunywa kwija kwa yongera enyuma shamwenda no kweyongerayo umuntu yagenda yaza kucakara no kushemera. Okay, thank you so much Mayor Ahabwambarara City we bari kwija omukasheshe ngaka kwimuka okija hano mu talk show you now ikintu kimwabu journalism bwa waze leader giving back in public accountability. Yes, hakana na sensitization ikimwanyetera mwakoraje by the way ukunyeta ngungambari ikintu abantu babe batandika kukireba kubi konka ikigenderwa cyacu cyango no kongera aharitwe okukora munonga okukiro kunywa munonga kukabana ko kwategeka hati washoboraje cyarugayo as a leader you have done well, don't take it for granted okweto kija. Thank you so much kandi tukitwara umutima mu njya kwa nchi tugasara twena nkigasirito twenyini wahoro journal obujurizo bumeya yahereza mwe nono yetambiriwe nkiwe nyenda kubasima abo kureba TV West tukino mujenyo kwija kuruga a university bakweta Metropolitan International University program simkane gumizamu ejin TV West mugumeho. Oine kiroto cyo kwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurwo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogwombeki ayituruko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe icyo yine kumanya hakwombeka innovations buri zo bensi neyitorora inzinero bisya byinshi so tugumante leta design z'ishemeri tungo bahabuzi kurwo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho yine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gwombeki ne babe ruhobo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwa kurwo Misiri hamwe no Marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurwo mbahinje nabarisa wabo hingire na mnonga koko abo kwa nyoni ndiye koze cyamani so iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program egere bakanguburwa kabiri orho buterevu ori ha TV West habo kandi tuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera mutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe ryo mukoro kwenda kwega ogere kinte cyuwayongeraho ecyuwayeganiwe katasya kasente okabisa hweka yawe uri omwe na iza yebuza kantuma nkabejini bazibyaro mu kisharara
kandi hariho kabejo mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondizo kandi umuntu yakubuzaho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretara abahinji n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinji no burisa hato no rwo rugendo kandi ndebere entasiya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cango kurigera uko warebera ubuhinji no burisa ira okurisa kaba kuyo kwa abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinji no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu ngweno rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri Shahina Zechero twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe siko nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani in expectations zina benyine ukana abana ekeri yo kujya ngo ushwe bo musheja orukutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konka bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwona huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakutero. Very good for. Sho headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko. Abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart. Bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babano batuganirira ahabinte baraberemo kandi no bababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebire baryagambaki reba hindijire nebereho bursande Shahina Zechero aha TV West Honga bahabahoje tukutabaruse yoko omukahumurako programu kiriya sisimuka cy'ubutun charity kiriyaha kandi twayakira umjenyi witu okurga Metropolitan International University ejini university mpango mnonga inamataji minjo muihanga kandi tinkwenda ngo muriro bwire omwamika bugomusa head of marketing ahabwa Metropolitan International University twaza kumwakira atandikiro nkeza nshemereza tugambire ebiri kujikwataho nabwanyuma tufune feeling eyo kumanya what is on the ground obundi omwana wawe akamanya bironja hubiri takwakira bari munonga charity barebi ba TV West mwena himuri washisha kurungi amazina ngo charity yabagambira ni manyita kabwumusa kandi ni goranga head of marketing aha Metropolitan International University Metropolitan International University tubagambira hano turubasya konka elizoba na nyendanti mbagambira okache aha intake eje twise eyiturumatiya abana bahuba basekwana bahumuka kurungi munonga yenda kwebaza abazire mwena abasekuba ni mutu trustinga mugatereza abana banyu waza biharwe hitwine branch ite yambarara waza namuna Kampala ahari Kampala campus ninga shiwaza kisuru ahari main campus abana nibindi munonga kandi okushoma kwatandika age week okumuka kaba kuri ebiro byo kwezi bishatu kurugaho twagera orientation week wire yona tubete yo orientation twashira
abana abo tukubagambira faculties zabo tukubarika abashomesa babo tukubagambira ibaraze kuba nibaganyirwa umukushoma kwabo kwe so nahabwe echo okushoma kubase kuba nokutandika ejuwika ine kugambira abana bari mu classes bayini bashoma konka admissions still zichar open zichaineyo abanyamugisha kuba umwana wataka base kuba nahumuruka uchaine yakire kugenda kimwe kufika aha muheru gwoko kwezi okwa munana so nahabwe echo nimbatera umuranga abazire ningashi mu abana kuba kuburyo kwe utakabase kuba nobona omugisha okubasa kuba nohumuruka kusomo gishogu obase kuba noza Metropolitan International University obase kuba noyibonera admission ahabwa intake ejeyo kwa munana intakes twine ishatu omwaka twine main intake ejeniye eje turumwe kwa munana kandi twine January intake ahari abo abakubasa kuba no mumisinga mutakubasa kuba no mujoininga ningashi omishogu gwa kubarema noza kuba noitebekanisa omugwezo gwo kubanza namwe twatwine mu intake ejo kandi ho na twine na intake ya kashatu nebiri mu kwa gatano ningaje tumanya ka May intake so nizo intake ishatu twine aha Metropolitan International University kandi aha branches zituzona ishatu omuri main campus ya Kisoro haro hano ya Biharwe then mwena Kampala campus twine abana abakushoma ubushaho ningaje certificate in nursing hamwe na certificate in midwifery abo bakabasa kubona batandika ibiro by'ukwezi 27 yo kwa mushanju so nahabwe cyane kugambira kandi abo bo baye batugireho gake konka admissions zabo nazo titwakabase kubana tuzuclosing ani twakazikingireho still iyo muzire kwa kubona ndo mwana wabase kubana ashoma ubushaho ningashi abase kubana kuguka omubyo buzarisa ngeje tumanga midwifery no basa kumureta aha Metropolitan International University ahitaji itu area Biharwe hariya then ariyo amashoma gandi abakwenda kushoma ebyamateka nyashi omu School of Law mbarara na onti gishomesezaho abinje babino bamanyangwe kabiri Kampala campus honga konka basa kubantu direta na nahitaji ritu eryambarara twina abashomesa abakushoma ubushomesa omuri yabo twinemo abakwenda kushoma in service ningashi abakwenda kongera aha mishomo yabo uri umushomesa for example no shomesa aha level ya grade 3 ningashi uri aha grade 5 ningashi bara ya gatano then nonda kongera aha bitabo byawe amashomera mengi twabasa kuba trillion tuza kuhendera tamu yitu so nahabwe cyo kutukuhendera tamu twakinga aha university tuba twabakira imwe kwenda kuza kuhumuruka ningashi wanda kushoma ekitwete cha in service program abashomesa ntumanya kurungi munonga government yitu ya Uganda area police yatireho ya buri mushomesa ko ine degree tingayenda ngo nduganda bicukize kugira ngo emyaka naye huireyo so nahabwe cyo wabo cyari harengo rwa grade 3 ningashi bara ya kashatu uri aha rengo rwebara ya gatano nangwa no kuba oine degree konka nonda kuba head teacher nonda kuba deputy head teacher ezo positions at least tashime kuba oine cyo yinjire ha degree yawe ejo twine postgraduate diplomas twine za masters programs zona harimwe abashomesa abashaho tuneko sunungi nibajeta postgraduate diploma in medical education ejikosi abinji ahamarwara yetukorera nobasa kwanonda kuba umushomesa still nobasa kuzayirwa ruritu nk'eryambarara ya rifaro kandi urukoreraho konka kandi ine nechetengo cyo kubasa kuba notwara skills zawe zo ine omwishomero kuza kuzishomesa abana notekwa kubanza wayongeraho oshomeye postgraduate diploma ya medical education ekikuru wabo ine degree yona ekwatene byo bushaho byona haro some degrees ningashi bachelor's programs twinaho wanoreba screen yawe noza kuba noreba nko School of Nursing and Midwifery noza kureba degree in care science nursing science twineho ibirare ya direct hamwe na extension extension age nebirye yabo bakuba bine diplomas already ari kwenda kuongeraho kuzaha degree konka ibona basakushomorwa mukaga ne sande akwantu manyangu ebire bindi noba uri kuzaha mu rumo gwawe kuba kubona kwa irwaro ryona so ejo rukora noza kwija urwa mukaga na sande obase kuba no shoma then amazoba gani kulwa kwanza kuzarwa katano obase kuba noza mu rumo gwawe haronka degree uzare sejo tinga shi bachelor of midwifery science ejo nebe
level degree ombyo kuzarisa twine za diplomas programs twine na za certificate programs zona ahari yabo abana abamazire senior yakana so nabwo cyo Metropolitan International University programs zona ebasekwa nezikretera haruya twine abakunda kushoma bya engineering ndakunda kushoma degree mu by'amashanyarazi ndakunda kushoma degree mu by'amizi ndakunda kushoma bya bricklaying byona konka ishomere ya engineering kandi nitushomeseza ayitendecho yitiri ya Kampala namungona so kuwa kononda kushoma degree yona diploma ninga certificate ekwatirine na ebya engineering noza kuba noza ayitendecho yitiri ya namungona nyenda kwebaza bebembezi bitu mu bifika bitu twinemo ba area MPs bitu twinemo ba chairperson C5 ama districts gitu mbase kuba n'umukore kintu cyangwa munonga kujya university mukawasa kuba n'umushakira abana za basarize zo kuza mu universities zitu tuza kushanga districts nga Mitoma nga Shema nga Mbararanuya za Isingirezi Ntungamo hariya babaze kubana barwana munonga abente bya gatano kugumana bija universities nibashabira abana basarize kandi nahabwe cyo nyuma bazire mbase kuba ni mu hagira abana abo akubo umwebembezi witwara base kuba narwana akakusya basare hihi akakugira ngo ubundi umwana muyamba mu gihe kiniwe utamunagirira nko muzire nabo kuburiya nabayakora ekeye kandi ikindi nkiba kiri aharitwe abazire kandi hamwe nitwe aba university kubasa kureba ngo twakora icyo kiteme kwa ndukora rero umwana base kuba nashora kandi ayine bikuza kuba ne bumuyamba kwa Rionaza okay tukugendera kugamba bitu byahamheru washanga umwana yabire ashabira wanyikose konka mukashanga wayitisize star kumara nabasa kwapiringa mu muhereze kose ndijo ineni case tubagarukire mutere bigamba byamahero webare charity Metropolitan International University admission process ni cyacheze yokwangwa aho yabayingu omuntu kakuza kuba admitted tubanza twamustamisa tumugambira kose yakuza kushoma n'icyo kitwenda kugira ngo obase kuba no qualifying kujibona icyo kureberaho umwana akakuza kuba nashomanka yananda kushomanga degree nko muyo amateka for example kari kuteka yo kushaba ko yamara kwiza form then tubanza tureba results ndio twanje kurataho so kutukureba results season za kumugambira ngo konkano manya because of ABC age course no basauta gitwara so titukuhereza admission amuntu atari qualified ningashata qualifying akubasa kono kora course ejo tubaza twabashomesa okushomesa no kwabusha twino kari guidance but there are those who do online for example na we still online kuza kubona admission tubanza twara bo mu documents zawe so twantenda two principal passes for example omwana ari kuza kushoma degree ko admission officer akakwakira application yawe immediately yashanga ngotine ebisandezo ebyo gukora course je washaba immediately nakugarukamo then akweza alternative agera kurugera nkoko wakozera sine ya mukaga usheme kuba no shaba courses zimwe hariyezi ABC then abasa kuba ku guidinga then yo basa kuba no gukora decision yawe tendere nyenda kubibaza munonga abarebi ba TV West mwe na himuri kunga nyenda mpendelena na admission process aha Metropolitan International University icyo kubanza enambezo mukureba kuri naho ziri aha WhatsApp nabaza kuza WhatsApp then obase kuba no teka ikibuzo cyawe cyona cyo kwenda hanambezi ibiri ya Airtel na ya MTN ninga shino basa kuzitera direct na nargo studio zo mukatera ninda kuba ni pickinga then base kuba ni guidinga okwa kwasa kwa no ba admitted ninga shi no basa kuza website ya university ya www.miu.ac.ug obase kuba naho no funayo obuyambi bwona obwokwenda omwami Kabugo Musa niwe mukuru wa marketing ahabwa Metropolitan International University contacts zabo wazire bazikoporeho kurunji no ija kwa no batungaje ahantu ho twahenderera twindamize ibisinsi nawe ninde bari yo kunaringuruza uje kutsasira kire kaka bakace konka barabira hasumwezo bongere kubuze bakwenda kuboza twarugaha katwakire ibisinsi no program ne ya sisimuka
nokwenda kwanjira ombuhereza omubyemizano oteferwa programu y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ibiri kubakwataho. Akadirisa nikakorwa ganda amazoba aharwo kubanza n'urwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necweka zihangwe aha TV West nehinda. otaza muka yawe okitirwa mu busasi n'enaku okalimbagirwa omwanya gwo kushemererwa okashekoka kunkomoka. Omuzano muko wanje kurga omba ankore actors nugutuyawe cyubaro. otaferwa omuzanogu burwa kashatu n'urwa kana shahe mwezi omwebazyo kandi nugwija kugaruka mu rwa kashatu n'urwa kana shaha mwenda n'eshicweka z'omwebazyo. kamasasire kandi tinkakikoraga nk'ekikugu kyambaho. Oine chiroto chokwombeka noyenda kutunga kumanya no kwega kurgo mbahangu twegiteho aha program y'ebyogombechi ayituru ko bantu tayira ba engineers bari kutuganirira buri kimwe ocho ine kumanya hakwombeka innovations buri zobe nsineyitorora nsinerime bisya byingi so tugumante leta design z'eshemeri tungo bahabuzi kurgo mbahangu rero manye bahama byo kuhangaza byombeko byawe no kubanza bakora land surveying report kumanya erita karwaza kombekaho ine sharo zishikire ninga waza kombeko muri yabandi ebyo gombechi ne babe ruhabo rwa mukaga shahe mwezo mwebazyo kandi byije bugaruka mu rwo kubanza shaha mukaga zihangwe kurgo Misiri hamwe no marisizo kuza omukutaho mutindo nutukuretera buri kimwe cyona kurugomba hinje nabarisa wabo hinjire na mnonga koko aboko koko nyoni ndiye koze cyamani. So iwe oryokwe orkwenda kwegera aha program ejere bakangubura rwa kabiri orhobo terevu orya ha TV West habuka ntuje kwantu kuretera abahangu abakugugu batwegese okora okongera umutindo aha bituhinjire ne biturise kwenda ngo niwe oryo mukoro kwenda kwega ojere kinta cyuwayongeraho ecyuwayega niwo katasya kasente okabisa hweka yawe uri omwe nayiza hayebuza kantumangu kabeje nibazibyaro mu kisharara kandi hakaharuho kabeje mu mbuga awina ko harakumanya agambire hondi izo kandi umuntu yakubuza ho bwenje utakabura kumuhabura manya oyege okore nitwe obwe turi kuretera abahinje n'abarisa abine byo kwegesa ahabwo kuba buhinje no burisa hato n'urwo rugendo kandi ndebere entasya yo kuhinga no kurisa no butatire mu munonga no tamucice kandi uyiha mu cyango kurigera uko warebera uhinje no burisa ira okurisa kaba kuyo kwa abantu babire bari nkabatashomere konka hato buhinje no burisa niyo backbone y'ihanga ryitu mwene rebeka mu program eje tiyagumane kufera borwa kabiri shahina zechero akashanshara chakamuza ibisinsino nakakushibwaho Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences.